Ita tatarno i le vaenga le. Na so fina ngalo o lea ua afia nuu mafioanga. Lea ua afia ia le lau te lenga o ainga. Wa li poti lenda mo ni li taia. O uma fo ina faile fa maulalong fa maulalonga le ainga la vai e patino i eita le o manga. Uma fo ina faile sala le ainga ese mai le fonga ale fionga. Ia se ta tala i le vai. Tu lepa ia o melani e le iloa e tamiti. Pe o tala le au matutua. Me e tau te le iloa. E le manga whangafa e le mole meo tangata fo i lea e oso ale whamtalanga oso. E se wawaila e lai titi ale tala le na whai. Ia le tusingo le tala. E le umi. A o le onga i o le mele uo ia. Lai tio fo ia whapea mai tuspa ia. O le laulau whaiva e le pui pui ia. Mari. Patu pui na le vesi male misa. Ia waila e, sta mai laulau whaiva ia wa a whatusa mene o pengata whailangi. O ka ko laulau whaiva ia le se tu lau sa mo. Le whatino mai e i le ngaluenga le. Le te tau tala. Ia o le ala i se si sila lai. Fia se fulu tangata ia o matai. O matai e wha melo ia ainga. Ale ua mai e o mai to tuli mapu a mai whato ese. Talu ai. Talu ai. Le mea lea. Le mea le tau te tā mai e le fionga le li palimia ia tātou uma. E o voi al tātou foi fast. Le voi ana tu la ia le li palimia i tonu o le palimene ma fai mai ili tala. I o tātou finga ngalo mali. Tu uia o le tātou femisa i lungo mene o penga te whailang. Wha whetai ai a tonu foi tu lepa. O le a vea lea le li lea na Le foi alo le tunu ia. E moni ai e sasi ma selan mena fai. Ia a lea lau o vai e le si tama i mea na ia fai. A tonu la, o le a vea ma mea e a oina uma ia na ata ia muli mai. O le mea foi leo o i tātou. Pea wha pēr whainga o tātou whamtala. Ia. Alo whangia le tua ia le tu malo ia me se fo ia ainga. Ia o le nuu fo ia me se fo ia ainga o siari ia. Ia. Ia lau whai ngai. Ia. Tau wa afia umale ainga. O te longa le ainga ako a le ua sau kupea mai e whai isala. A le usa o le. Ia, o se patai tainga nai a tātou. O se tūlanga fo e tau fo na matala i ele malo le atunu. Lo fa peo na whai pel me le. Ia, patai le ata. E pi o maenga umai e le ngatala langa o le ua ta uai i le fioanga. Au pe o le usa ua toi ma le fioanga mai le motu sai. Aua. O te le uloa iai po le ale le se whaia pe ai i le whai tau o le fo i fioanga. Pe o leo whasoro a whapena i se ainga na nofo i le tau le ai tonu o. Pe la whasiusi mata i ele nu. Vai le sta matiti o tatu, ele o se tangata o le nu. Ai vai le ua o tau walea to i le fioanga. O te le malama po le hasi ma fau nei le tamiti. Ono fai whaangalanga personal page. E whai mai ai se le ma fau te le. Ana lava le palau vale. E lo e o a whaina. Au a mailo ma le talafu le natu. Ai to te le tangata whapena. Lutu vea tolo talafo upu whapena. Uisi da ata pino nofo ngai auto. Ia o lea ua tatu wa ia whaatino ino tulafono ele o toe solomuli tulafono. Ia matutonu wa utelo aia uia ele tu ititi ai ia whasalanga le la tu ne iai. I le ifonga le. Ia, la sofina ngalo.
Le o le salai e tau na fai. Mm. O le langai o ngaunga upun whanga. E le foi lea. Se i matai tu ai e tangata ia e whai a la foa ia whaupunga whapea. Mai a la fonga whapea. Ia o le sia kanga ia o ke le lope pe ko finga ka o fio ki anku. Ai la fo fam ta langa oka. Soli. O pe ele o tata nalu tau ali e. Ke le nga ka o. E te tau ona fuafua le whaamtalanga. Tau foi on tatu ilo, po la foi ilo wika. Se ia au po la tunu e ave ia le, e ave le whaamtalanga. Ia, isi wai mea. Mana ia le mele te whaia. Tau tala sao mai a wha sau sao ale upula e sao mai o. Ia ona vai karia la ia leo lau mai mo. Ma wha wasenga le upor kanka lenga whai. Ia ale mele na, taun tatu whai tete. Malo, ke lota te tue tala no i ta oa i tu la fono lenta whaafleu a pasia le whaitau whalua. Leo watu lima komiti whafoe la tu te tue ilo ina. Ia mo leanga ia tu whaitau whatoru pea. Au leo a pasia lon whaitau whalua. Peta siam tapu e lena mafua tuela kala amati. Ua umar fontanga al pale mene moi. Au mapau whaunga al pale mene pepelo leo o atu ni tua. Eo, au fia minsta o le au fia e mulinga mapau whaunga al pale mene moi e li mapau whaunga. Ala tau pula whono lea. Lea sau whaitau i ata mata i me whapea. E mawhai ngai se vaenga e relate tu la whono lea nga i whala o pasai. I lau lea silsilei. Tu le pol mo te le la mole. O le sotanga rea. Mana tu o le tele o tu pele abatu samu. E ei tu pe uia tu lava i la loia o atu mtangata. A ei la tu pe uia tu whape lunga i mene. E la tu la wha pisingisi isi kupe. Ia o pisingisi le ma. O le mela le la matai tu nei i le mele. Wai o le mela na manao i le tu la funu. Ina ia tuto tasi le kovana. Tuto tasi ia le fono lea, le fono whawai lea la tu le le tono o le bank lea Samoa. O le mela le e mai tau atu iai. I le mele manao i le malo le i te minni. E run lava la Samoa la tu ia la tu bank. Ai subject la i lalo i le IMF. E leo whapea mai le mele manao i le malo leo mai nei. Ma kua vaisia le MNF, le IMF, kua vaisia, le ai o le alabanga lue fatasi. O le kovana la, le ai la, ele to pule kovana i. O le kovana la le wai i le mea sawa le pea e pasia nei la tolu le. O le afionga i le minister o tupe. Minister o tupe. O ia la controlling al mele. I le fi naunga uma lea mai lai tu e angai al malo. E pau ala to fi ngau lai ei. O le fi ngau mai e au mai le reporti. Ale IMF. Aele o anga i le fi ngau. I le mea linga sui tu la fono. Ma nai ai al fam o le fataita inga ale avu. Ale minister. Minister. E pe fallinga mai la auto i sui umai ana na tutulai mai. E pe fallinga mai. O le tu te fi nau mai. E au mai le reporti. Ale IMF. Ai tu el kato tu la fono. Amelia famoana famon o le fe mai le mo se samna lo fionga le ota. Le le lei atoa famon mole Amelia te manatu o lau device na fale ton mo. Pe o mana ia o le melna. O mela na tau na malamo mai. O te lo foi a inisio lo i te tonu i o. O la foi tau mai tau po le atonu ale mele fi na o te le uli ia. Tu i foi lunga lea. O le ripoti lea le IMF.
tui fulunga lea ole IMF le tona ve sia langa o ile sa ole funding malea ole IMF ai ta tia le uta ole mele le tal noina ole mele tal noina ina ia fa peon fa tuto tasi ia le IMF mai il tato awa o temine a fai mai lava le ko vana i le penka Samoa ia ole a fai se ka ko fuanga il mele mal mele le nga tu pele sa mai fem e fa lo ngala tato yo ar kai mi ngai pa fa pe pasial mele e fai mai ola IMF fa tato fa tu le mato finance le talo tu pe Samoa e mato tele mana o mien e se lo ma se me mai nai vaingal na awala nga o pensia dele ya lalang e mana o mia le o atu tanga te lo mai ala tu ia tu nu e mana o mia na mia ole me na le ona vili ili kakala o vangalia ia awane ia wese mai sa mo malatu they will lose the big customer yes wese sa mo ai le fa pela o wese sa mo ole mena fi fa mamala mai tanta sa mo le fa funga lang foi va vetele le alu ole fo no fa tu la fo ole kuri kan ai pela o kala me fa pele tatu je le la fa mamala mai me ia ta matai rose le rose le foi al central bank rose al parliament al government of Samoa ma rose le foi ma mata fa yoi kama mai le IMF o kongo ia mata fa yoi po rose al IMF fe ngai ma le malo Samoa ma le central bank o le role le IMF le no su ea o la tau peye o la tau e la tau te mata i tuina e la tau te mata i tuina ia le tamau ainga o Samoa ia maisia tonu ule ia i tonu a sila mai la le IMF o o lea i eise mea i e tau o na whalea ia o na maila i le o la tutasanga wapea mai fautuanga ia o le mele le matu wa ai atu na pe o kau le kai o to e to te mana o mi so son they don't make decisions for Samoa e la ko ke le free decision mo Samoa na tonu ale o tale me le la ta anga i de mele pena la titi si mesi ia mana malama le so on the roll ale IMF le ngata ina mata i tuin e to e fautuina e au mai le IMF fautuanga ele not an order esa only they don't order us yes ele order vanga la tatu la foi ele World Bank la e mai si ko nga bank se ola tau foi tambo mai ia Samoa nga kongwa langa tele very disagree le tala ta mai ta io fai pulo fala ko e mana o mia Samoa IMF ai le mana o mia ina ele IMF Samoa this is very stupid pela le na ta uani o banks umani ele fa penga IMF se bank lolangi ole Lucio Samoa as a customer, as a client, it's a big loss. It's a huge loss ya ilato. So pela titi to se pasene mau atu ya Samoa. Ai ole mautino le mau le lato fasifo isi lato foi fa stupid. But the manesi mele o tata no ta amatai. O mata faioi. Ala le mata faioi ale tatu malo. O mata faioi le tatu malo o va aio tatu tamau ainga. Aseta. Ona fili o tatu. Po fea e no mai se tupe. Pe fa pe mana o mia. Le mele ye. E pe e foi le fili mai le IMF. Ia me amai ia serengi. Ai control ka ko. O me tonu ana le tem foi il malo. I se to e vato si mele diti le. Ya sama fa mo mele IMF. O se fala mo tonga fa va o malo. Fa vai na ile tasi afe fa su lima. Lea e fa moe e una ia fe fa tawa inga
whaavao malo, Yeah. ma whelango lango mai, I mata upu tau tupe, whaapea li whaatau inga, o fua whaatatau, o whesuia ingo tupe. Exchange. Money exchange. Yeah. E pei ole tau whaasamoina na ole IMF. Olona winga. Ele e tawang tuto tasi la tau ia. Yeah. Ele se me ola mai e fua pule la ko peng. Ne New Zealand. E tasi ale peng ka New Zealand le e teimil nei. E one New Zealand. E tau o kiwi peng. PNZ, ASP, Westbank, Bank uma Australia. Yeah. Ale wa makwai e silia kula le ke kele o bank nga ingi. Ilo le kiwi bank. Ole ala wa kau whaia e kiwi bank. Asia. Because we rely tele e pisingisi matata New Zealand. I bank ia mai oi I Australia. Okay. A Samoa la. Lato bank le ole SCP Samoa Central Bank. Io bank la tato. Io. E tofu o le Central Bank e tofu ala tu e uma Central Bank I society nu. E tu tele aleta o mai se laui valima e la fo inga watu nu e Ole tono la IMF. La IMF ya nga IMF e afo. Patol matango fio milo tatara no ye. Ole ma bai o matafayoi o tiute. Ai whalongolongo la il department. Pei o letele o pule ia na takinga le malo nafi. Pei foringa mai control mai le IMF ia le tatu bank. Ia le tatu ia le atunu. A whaina control mai o ia le Central Bank. Control foi me Samoa. A le mele tam fetu le malo le ai. O matou le ona. O matou e whatontonua ia le afoi. Ia ai matou te both of us, the bank matou te talia fautuanga. O lautou roll, o le matai tu, mai fautuanga. Ele se roll lautou le whaatonu mai o le bank man malo Samoa il me fai. Simple se, esa. Sao lelea. Mana tua e elva I teimina clash ai le kovana ma le tatou malo. Yeah. Ele teimina whai atu le malo I ele mele umna umia a tau fi mele kovana. O le aluatu lava o proposal ka au fir kovanga. Aluatu o proposal ka au fir kovanga. Yeah. Tali tonu la. Ele I whai ngō fiefo. Le whai unga le ufai ele malo Samoa. O issues la ia pe whapea tuto tasi o. Mea ai e tau fundings. O le atato o umalawala I o kovana I Sawel fundings. Mea tau loans. Ele ai la e pule ka kou le miranga. Te kau ke loan pele. Ele to iei la se malo si ango au mai o. E whapea mai. O mai e kou loan mele langa o le mo ki vai o kong au whale kong le amalea. O le tūlanga la le o iei temin nei. O le mele la wha tuto tasi le avu. Le kovana lea. Ina ia mawhai o na iei se leo o le bank lea tātou Samoa. I to tonu o mea iei whai. Langa alua kovanga iei aluanga iei e whai ungai o e whai an kovanga iei whai. E pe o tūlanga na. A le fia la kovanga il malo. I o lei whangi ngi mea ama il malo. Ole ele o poni sale va ai il malo. Pa wala mea ke manatuar tatu po kalam. E wha manino ia Samoa. Tiute. Matawhaioi. Rose. Ia manino. Ole ala o tatu manino. Le ai ole ona. Ia kirikira foi le si tu lea. O le employer, ma le employee. O le kovana is only an employee. O le employer, o le government of Samoa.
o le owner o le central bank. So le ai la se taimi e whatau te e mai ai le employee, anga i le employer. O le mesa so o le lusi o lana ngā ruanga. E fiu ala le wanga i e whai mai o le o tam whai i le malo e whalau tele vai o le tūla whono ina i lau tele le mano e whai ai i le a le o ta wha manu matua le mele. Mele langa tasile me ta ua temi o ngā ruanga i e le ai se taimi e sili atu ai le employer. I mean employee ngai le employee. Yes. There's no time at all. This okay. Either you leave the employer or so si siya nga. O ile fa fitaudi. Fa may la awanga le. Fa may if there's nothing wrong, then don't fix it. Alo fa matala may malo e yai mea na faleton. Ma yo e te le faleton. Interest rates o tupe fe aviai mo o wan faiana to su ko aporoka tupe o tamiti na o yo pana ka mekio male faiatu la ia yo le malo e ta pena tu la fono o le me ai oso ave o le IMF le ala a mai ai lungo lenga liki mai ma me lungo le pai el employee le mea against ilana employer. Ai amana malama le lima nino me le isi mele na maua. Mistaken van. No foa le masu etusi. Ele kovana. Masu o le foi internal auditors. Au le manino le tu me le su etusi le va ia le ausu tu spaunga. Le ai le o ariani na tu to tasi. Tu se le te tauna o atu se vai ngai fafo, ausu tu si mai fafo. External e la tu te tu e tu si. Ai manino foi la vanga ia tu fafo e tu to tasi foi la ausu tu si mai fafo. O mea ia o le ale fai mai ele se men tupu ele se mo fale tono. So le mea tau na le tau titilo ia. Ma le tau fai atu le malo. E taipe ia le me fole le e tau na ese si e mori mawina ngā ruenga le. E leo le me fole leo le eyewitness au le shaki. Check and balance. Ai le whapea la ping ko kasi ai ia meo le. Peo le mena tum fetua le malo ina ia malmlam. Le malmlam mai le chapipi. Ai o mea kongware ko fina vale. Ia se sanoi. Te le pa e melan na mai tua o le mele. Al me fo inga le inga ile ori i ile. Aso o wa onga. O wa onga i nei ile. Sa ola se lau placement ile. Ile si tanga luenga na le agency. Ia. O te ile si aso na wo mala u. Le serving ala placement. Ai man na ol vanga o te continue ai pe o ai te tongia. No continue ale e kasin masinga. Ai ko ki au hingal ma ko le ma ko ngaluenga ile si aso. Au fa ko pe ja ai vai. Vai. No fo mai e fa ma po polipo. Langa o le fai so nga le la fai so nga tusi o le agency. Sau le tangata le sau o le audita. O le ingeno. Tangata le tonui. Nga sau la o le internal nga sau fai mai okay me un. Ai sau lo male extendo. Le kakale me sau mai fa foi audita. Bawa uma inga. O le pula e kasi 1 point something million. De pula e o kapungi. Yo. O kapungi. Te lo e tule. Nga uma mai la vol mako inga ngal ponga. O sa o ka lo e melia ko ila fa ma nga. O ba ai sa o to ai el mela o tu. E fa pena la le mela tule po. Le internal le nga fa nge le ulia. Le tu tupu umai. Ya. Fa ya la tala o soka. Le voi tupu tono la kapi. Ya.
O voi orita sa la ko ga ia le fa. Yo no fala como su ela ko kusi. Oi, mai la ia i pokia kamanga. Ko le manga ngai. Sa o le kuso me. Ai lo hepe. E ma se me o sa o me nga. E la le me le tonu i. Le la ia ona fa tangi pela oli. Ina ia awala mane i nei abai le ko vana le. Ai pasia lo le mele. O lau fautuanga le ia i tono le malo. Pei au lo le ko vana le ai anu ia. Mai le mafai ana le o tane mea. Langa i sea. Langa le vala e lua mai ngai finau i le mele. O le lava o te fai atu ia te o le fairness o le system le malo ne. E mo i it doesn't look good ti tangata o le whainga lunga. Ar koe ngā keisla le alenga ngā le karia inga Amerika koe ngā mele o leo ese o isi pūlenga. Ai ku wela ku ka whainga lunga i whaauau. Ele karia inga le malongi koe ngā me whapenga e slakua le ples kenge whongi. Ngā waku, the brand new administrations. Le mafuanga lea. E vaila o le atoanga o tula whanoro. E tasi a tangata la kina mai. Na o ko vana. E tasi ana mele tina o tuai ia le opposition. Ia whasau ina ko vana. Ale va ai al malo. E va e lau kele lana va ai. Ai kasi pe an mele finga o koi kangi ngar ko vana. E senga mai e mai ver ko vana le mau atu le award. E ala mele award. Lan mele award e fai. O malama ko ia le li o ai foi. O to tua ma tu sinave ma to tua. From day one or nga wenga ele man mai. Ele malama ile kel o complain o kan kai mo interest rates. Ele o le ale lang fo ma fai le award. Ya porque le ropa fai me pes mele award ia fai me pes mele award ko kamar. Tu le pa o many o fellows. Ia total no la ili mol me o fellows al fuma. Ole kikeli because ilang mo lungol PhD. Lo le fellow. O nga luenga lelei fatus tusanga iau tustusinga mga luenga mamea umbala mana ifaya. Ola ofisili le fai mai o le fellow le mo atu le. O ye ini tusi onia nga kusinga suenga o accounting an malo samo. O fai tau e samo. Wala nga kaunga yengi nga kuskusinga vo lele. O meia no ye samo o meia le o ye malemele le o ye samo te minne. Ona mai la ia le. A mai la ia le. Va ai ia le professor. Ia saola. Nga word la ia le o mele le fel. Ko ia o va le fai mai o lo ia le. Ola na mo mel fel ia masano. O tele fa tamatama ia le mele. Tato mala mai mene o. Ai o lunga tulanga na. O se tulanga mo lunga kele. O lunga ia le tulanga le. Le mele o te fisilingi ai. Fa fea ona lato fai al mena without the knowledge o le malo. Le malo leng fa fainga renga le. Le kasunga me ele o malam mamai tanga tai ele fai atu pale mi ele ai. It's government to government. A fai ala fai akuru ko me ele ona inga le malo samo e ana le property le. Ele se winga. Ale foi o wanga i lunga esa le ia pale mi ele. Pe o sasi ar ko kai ile mena. Eu queria lopo fesa wai le ainga martulanga fore le tu sa maia. E un noma a foi. E sili atu na mana ia. Pe au mai ile malo, fa ai lo le malo. Ia ma present lo le malo. Esa. Tu le pa te le lo ai langa SA le vaenga i o nga mamena. Ele o ringa kunga ele matu palmi.
Au te lei lo fo il mato pol mia po nga sila fia le mele. Sauri. O te lei lo po nga sila fia le to nga mele le wa lia e mai lumai. E o vai amato ye ne. Ole mo ke ia ko ia. Wa so se me fa pe. E kawang sa mele se universite. Ale o se universite o se vai ngole au accounting le ne. Le la to te mata tu ina ia mo meu o tusi o talo tusi o avu. O tupe a tonu te tasi le i Pacifica. Au te le pa mala o te le lo au ia te le pa. O te tailo ye. Te tal tonu foi ele o mala ele miniska a tupe nei New Zealand. O le sunga ile o le afionga ile il palmia ini. Te le lo pe o mala mai. Toi tato toi mo mia le toi repeat o le mele mo le whaafonga le tunu. Ala fe so ta inga. Len tata amatai, ai tato e pai pe iai. O le ala fe so ta inga. O tupe ia o malanga ta maitia na o whana ta maiti. Langa len ta ua. Len o whana ta maiti i Vietnam. Ma tiute ma whaiva o le Central Bank. A whapea ta atia le vaengana. Le af so ta inga o drugs, dirty money, drugs, a ngai i le mta upu le Central Bank. A whai o le Central Bank ma le IMF o la tau le mātai tuina. Ia. O le upulna e tau o tele. Mātai tuina. Ia. To ai ngā kupe se maku i Samoa. Dirty money. Le walenga blacklist fo i Samoa la tau ia. O wheu ia toi tupena. Ui umba kwai i le Central Bank. Ele ia masisi me mwhainga uia kwai. Walanga tupende. Ele o aku avaku le cash i o Samoa. No. You have to deposit these monies into a bank so that we'll reach Samoa. O aira ka kai ngo foilu. O wanga. Dauli umai pale mia. Le sa wai malengo le ngo kul e pa i sa ile le i mele. Ele ma faila ona alo ese. A faila i me e senda koi kupe e mai ka me o fanga se si o ngo trucks. E wa ku mai la loi. Wa foi fatu tu munga i ol pen. Le anga luenga le IMF o le fai. O la to e matai tu inga me ia. O la to e vai atu lo il mele o se pe al kupenga e fale ko. On fatu ina la ia le o kovanga. Fatu ina ko vanga ia le ia pensa Samoa male malo. Alan mele. Ngaka ia I vai ngale lunga I. Angale bebe singe le mele nga le ngo ka makingi. Ele au mai ko le mele lo ka ofie. E Central Bank me. Ya nisi te ngatu pe Lela e ke le ala le afianga o le Central Bank. Ma tu la fono re ka fangi o le fuala au fasai. Ma tu la fono le e yai le va somewhere down the line e mitai me ye lo. Tele. Ya. Ta mai I le tu langa lava le tu la fono lava le ia leu matango fie leu malama I le atu nu le roll ale IMF ma le roll al malo Samoa man le ma fofonga e yai mea I tau mawhai le malo fa fau le tu la fono le ona o mea I o mo mea pi o le crypto pi pi o mea whapena le cryptocurrencies ni a matulanga whapena o lea ma fau nisi o vanga langnoina ia ila e pamala tu fu vanga o lea na nai tua le tau whaofia tu mea ia langa o lea na ta ua le fionga le li palmia I lana lango si tata no in vaisua so se vanga whapepe o le crypto coin ia o le one coin o mea umana le o se mea whapena e matai tu malawai la lole o le vaenga le alpeng e matai tu foila ele malo o mea na le malo e matai tu e lango o kui Samoa o le malo
Ale fatangai nal malo ele fai ngok mea. Le foi na ye ala uso na na mai na Amerika ya auto. Le ngo ngai o kalango inga le watu le mele na watu fai. Yo el malo. Responsible malo menna. Mai fo o se me blacklist na Samoa. Responsible malo menna. Me ton wala na. Whatever happening in Samoa. For umara vai lungal malo. Yeah. Ole pole ngala mai le urina. Very individual. Fa longo le tu le pa ye ile itala le urina. Ole ku fa longo le vai mai. Ola la me la o Yamaku. Ola me la o Yamaku. What about the country? Afela tu wa to le fa ya ko ile malo. Ol malo le ku ile se malo ngala ko. Olongo winga. Ole kelo me yang fa ye le urina I kupe yang fa. Ma ola ko wa. They don't think about the whole Samoa. Ele o ma fa ya Samoa. Par kui fa le seli nga fa mai. Vai la ya lo ngai. Ai fa le ko mu ia suinga le. O fa la me la ma ko oi. La ko. Le ai ma se to no fa pe mai. Fa la o ye le ko. E o la le ko ul malo. Ele o ia la ko. Ole malo e fai un omen. Auditors. Suatusi. Tau ye sia va no IMF e o mai la ko auditors la tu jesu e tu si tatu Central Bank. Tele pa fa pe o ba malo. Ole foi abatu ia sosani ile IMF. En fai ona la tu o mai la tu sutusi. Ai ta tawana ye le external auditor. Yeah. Ese mai ile Central Bank, ese mai ole IMF. Wa afa pela abakule funding ile IMF. Todos 1 million. E tawela na ye a o te me ori te me. E tawela na ye se la tu ori tai sa we. E mai tau tu ingal mele po sa ol mele na mel tu. Al external la. Ia o li pokila nga e piko siling kau. Mai independent po la election. Oh yeah. Ele me tonu ana le na tuli ele malo le na te atu nei. Ia a chao. Ia sua. So a chao. Mandua na ole e la tu tamal na le tu fa so nga tu si le ai va kuli poki ai kuri ele uri. Ele manga o li poki le va kol kamale. Langa sa o le li potil na va. Ile mela ye Samoa. Allah au fa nga ele uri la ko wa auditing lai ko kongu. Auditors lai ko kongu fa nga ele uri. And that's a final report for them. Not a job. Leota, o lau fionga o tangata for tu spaia. E sia na fautu ai ia terror ta marto lua mose ia mose. Na tele faia na faito ta singa lua. To tofi nisi o le nuue to soani ati. Ele tai ona mawhai e tangata tō tasi, ona whaia se ngaluenga. A wavoi, o le tō lua tō tōnu, e witness inga le mele te whaia. I me whai nā le whain tātala no mua mua hai. Ele aise sunga le whawhenga inga iau tō tasi alo tau hisenu. E tau ana ise whautua. E tau whai na ise se sosoan ia te ia, I mea e tupu ia te. Whapenga umala le mele. Ele fai ona alto tasi ele fai nga ku ngal ko vanga yo. Ele tatara noa ile unique o Samoa fo ia fia ngai malalangi. Leo fai mai le fai puleo o pare. Se la wiva se fulu lima isi atu nuwe tonu o le IMF. Ia ele o nampa kongu fai mai pe o nai nampa la tala tela to faro okay. Se lau viva fia ele se lau fitu fani se lau fitu se fulu numera. E te tau lana fa alongo Samoa. O leto tele tunu leto tono IMF. Pe tai o le fa Samoa ele ai. Ele fa pe o ko kele muli fa na matu tatunu nei do mele.
ele tartonuina ele mfai ele malo na la tu tartonuina le meolea o le tasi o tangata na te tau ave umaina to finga lima toru fa ele sa o le va ai al malo samo a kilo la iai o le fai mai falel le ta tau na muli ta to atu muli ta to malo I mea aisi malo to tele lai muli le IMF sau no ngai vanga e ka paso i vanga lau whakaitai ngale la whaia o le whamasiwo ngale nga whai e fies ful molma fikus ful mon kupu molma a oi kan kai molma leo o lau whai kula fungo na sau whai unga le whamasino e au I o langai ko fikus fulu le moli mau. Ko e leo umaka ko ka whai kula fungo lai o. Le hai. Alu sao atu la fono ia I le mea sao. A pena uma I. Le almea la linga u kilo fua la vai le nampa. It doesn't count le nampa pea whapea e oki alka ko kala kupe. E le au mai le se laumo kupu nga akungu nga. E fua I elka ko kala kupe le woki. Fa penal fa ngol me. Dan men ta to atu ini. Kau kia ko kongo 1 point something billion. De tet. 1.2 billion tet. Nga mai la le ngumela nga kasi se lawa mong kupu afe nga se lau iwa su mong kupu nga. E mai fa ka ko tet le. Au kilo sa ka ko ka kupe. Au kilo ako ole mai fuanga nga me. Me fa tu nga nga iwa pe. E mi milo mai loko kanga le ka ku mapel mele yer kamingi no ele fa tu sa inga ko kelenga e mai fa le ya sa mo pa fa pe wanga wanga ska ko me ko pa ua ilunga ka ko malo ele nga usa ko me ka ko ole IP le IMF ya mai se 1.2 billion awan fa mo ngal na le na ila uri o le sasi al mea feo soi o ile IMF. Si se le mea fe punga o le IMF. Ai, ele o tūlangal na o le. Ele o tūlangal na o le malo sa mua. E tātou te le wha moi o. E le wha moi foi la tātou. I le mea le whai mea ko kele ia tunu ule o. E ko kele pe ai a hoki ka ko kalar kupe. Woki. Ele o mali se lau mong kupu ngai o mai whae kala kupe a kako. Kio le lai so solo le lei ia le malo malana tape nanga o le tūlafono. O le si meta tilo iai. Le malo o lo tūla I matemine. O le tape nanga I puipuinga. O leo a watu le tūlafono. Awa iai ma au lape o tūlafono. Ua tapena tūlafono e whaatino inai ia mea. Au lela e o mai ia pe tasi le name le senga o tangata o levan tu tato malo. E le loa me o le faunga au wivi o so o se wha moe. O leo tau no le whionga le li pale bia. O leo ta pena ia le au wivi. O leo ta pena tu la fono. Au la pe o malabo me ia e tu la fono e pui ai. O sabe. Te uma au tu o tu la fono. E faisi ke le faisi si te leo le. Ta fa punga ale lau ka ngoi lau kwa ilunga nga mea lai lunga tu la fono. Numero tasi o te unga ma au tu o tu la fono. Fa malo sia pu lenga le lei. Male manino o ngā luenga whatino ho le whaltupe. Ia e maisi mea ngai sau lalo. Ia lona lua. Teu le tūlafono ina ia toe au fia ai le ofisa sili o pūlenga o le matanga luenga o tupe e avea masui o komiti whatonu. Le la le kau ke vivesi ngei le melea. E se le whakongu ia ese ia la ru. Ia, sau longa tūlu. Whamanino ngawha o le komiti whatonu ma le waai ngā au te tele o pūlenga le lei ma whea ngai atu ai ma tiu te tau ave.
e alu ala e tau le 5 po le ono ia a pe o mea ia piko silinga mauku ia fa malo sia pulenga lelei lona lua teu le tula fono ina ia au fia ai o fisa sili tolu fa manino ngafa ole komiti ngaka ia lai kongol komiki fa mangingo le lei lava o la koutu langa leo mai e kongol komiki e leo mai ka fawa i o leo mai tai miuma mantu ole market foi le ka ka vai e alla le anu va pengi o numero e langa komiki leo e fai e o kilo por al kai me punga lunga kupe al kai me pau el al kupe al kai me ai ole aku ku fo lunga o lau o le ase tapenanga matautia le malo le o fai il komiti le komiti faton war komiti le boa le pe fasia me o komiti de da sasia ile ia le vangan fatau le va o komiti faton fo le sasia ile minsta sa fia ngai mali pisi o hanan tapenanga le malo le o tapena ile more komiti faton fia ngai mali markaku Central Bank. O te lotu le pa ola o sa i malo e watu ia tangata e malama le lima mal tangata e afu e iai le tu ngā tūlanga nā fu e suspecta ngai ai me oma e halu alua fa pe fakat e mele o ke vai akui ma o tata fu e faitau te miuma research po le ali mesa o le mele ole o te leva tama vale il komiti le nei ale mele no lo il tulanga i aunga lena umatu nei malo le na umatu nei kasi ka sa oi me o akulo la oria fia lo makamai wa ngela ngai ingla ko me foi ngal fa pe fa le pos o le al pos yang sa wale le o fatonu le melna na lei ona tupu mene o te leva pe vola o te fato te tua ia tanta nei lea langa ola fia kanga lue ka au le venga lue langa e control mai le sime hopefully la o le mea la fa el maloi avaku ka kanga lue batu tanga te e tu atua e lana ia mta fa yoi fight mana ia o si mele wa mentioninga Pero fale a unga le na unga mai ai la vanga ia ile taimi o te ingatu it's a one state government nga tatu ia e tasi ale me sa wai fa to lunga tasi ale leo ta e belanta tu tilo ia i o le va ainga fa komisi len fa ngatu ina na o ia sa mai me uma sa wai fa to lunga le foi la o mai i Central Bank o format ta foi la lenga manga ko inga randai e tasi tangata e pulo tasi pulo dua ai 5 pulo o foi lá na tofi ia le to e suia temi ma tausanga o komiti fatonu sole ia mai o ko vana foi tofia o ko vana foi na te quale sa o va ai alkan Samoa o aula o te langloina ia tulanga le yo o upata to se ole lima mai se venga al mela longo vinga fa pe o fia ni tausa ngata no forteñele i tulanga le fa komsi o boko giki lu se fukosa le teñele ia wa ma tu foi na amata mai al tembiole o toin ia o te manatu tailo i pe o le taimi na o tele i mo le pe fita usanga pat o taimi ato ina leo te lona na mata mai pe o tuinga ma fofonga ia fa sailele me leo le o kasi nga kanga ki controlling me ato ole IMF po le na ngina il tala le yo namla u le na declare mai ele IMF le pule sa mo lang Central Bank. E pula sa mo lang Central Bank.
So la fela malama alenta ua tamai ta minsta. Pato atu nei asu ole afu o central bank o ole afu o le IMF. Uman matu fiutanga. So le malama le lei ia le mafo fau le malo. Man mele mana o le malo. Ia ese te telefone. Ese kovana. Aisia, ele aisia me ka kala so ile me ka o check and balance. Ai le mfina play kong esa. Sa o len ben na. Pato foi ole me voi le nga pisai foi kongu yo. Ole mele ole. Ole demand and ai. Ja. Vesi la oli ia mai fai me o ai ia muli mo amba ia le tunu ai o kong o lan me lang ai au mai le me lang fai mai fot pan mia o me wa le ngala ko fai al me nga wa le nga kang kamia nga wa kama kele ia fa kau mai ia pusa mo mai stock until the time mo makwa run out ko le se me si ro no kau kamai ale o mai la uli pe pesen fai mai se ole kungu o safa le kungu wa kong kamia ame la lo kwa kala am fai mai nga esa ole ya ole me nga fai fa lo kele nga ole si la o i me ale uli la le au kangole ole me ole ya nga la supply mala fo le la fo si upuna ka ungi mai ya demand and supply. Demand and supply. Mela nga sui mela bang. Le nga tu abe siya le mela le price control. Nga kung wa. Le la ko demand and supply le fai. Ya le la u decide le malo le ikini. La ko abe siya demand and supply. Ai ko fa fo I le mele le price control. Ia tasi umai le. Al waktu le oloa fa popo yai le yo le tax fa popo ile me yeah, that's it e launga tasia uma ele ila se sem ko aloi tio te tele tu le oi ile tu langa vo ile fono usa ola ko wa yang mai mai lungal kang kao le amale an malo kalungo kul malo le oi nga pa sia le price control ola ko ale ko mai ko fai ko ol palmeng mai sa ole menga wa stock se le mele le te fai tu le pai le fa ka mai tiki ole ma fa le si fai pule le o manino le ta le o manino le fu ka pa I le me stock exchange bitcoin ole vaenga ole digital o americano isso o America na malam la mai ia tu pa imma fanua le sta fo ia tu ni o le tu no la tu tele fa ilunga ainda me ia vesita tu sa mo mena e fa mamma fa fo e usile la tu la fondo me ia o le tu nei e free me uma free le se le menga io menga e ile ba nga fo le la tu national anthem ne fa pisa land of free me ia tau crypto ma me fa pia ele awa atanga te fai pato tu la fondo fa nga yo ia ele saoila sis ele saoila ele fa saina ele fa sai te pipela le pichi le fa ni fa sai auto também nem fa tu ia mo fanua ma sion vai o le tu no ele ai ni ona au le soliti o lon tu la fondo ele ai se play around tu la fondo al malon yo melanga ke vai le fola etal vai me uma entoni vai America wala ni mo le digital currency whereby lungon over tele whereby you feel like vale without drivers that's impossible no lang ya ele fanya que com os cavalos ele se drive kailo ya ai porque fica aqui eu
I don't think I can. Zero sabat. E ka kaulanga fa ai ki vai kula fonga le pungi. Se mea. De ai se me tau fia. Wa te iski ngo mafanua. Mo ai mafanua. Wa ke ile maku wa ko interview e. Ai o so ka vale mako ko. Au le pisi la fiwe yo le kau enta ku le fiwe. Ke ia e o le to o mafanua sko ingo le misoli. Ka vale ngale la ko le se ka vale. Ka ko ka vale. Mo i ala sole. Ala mo mau ia ngai vanga mingisi. O mena ia e fe ile la lo langi e test me. But that sila feel at the foil le Back to the Future. I find in research e enta me o mangi o le kango e kuspai. O mani e ong ya ka. So le la pe se me fo le fe ka ko ngu fa ku me o le digital currency ma me fa pena. E le ma faina tu Samoa. E ta milo langi. No way. Le ma fainga ku Samoa. O le mea ka ko oso vai lua I kongu ka a milo ka milonga le. A le han me maukingo. Ia malo losi tu la fono e ka milo e ka ko mea. Mea lana o le tau whaile malo te minei. Mea lana te minei. Leo whati e o ko kele whi o pio o kele whi mawhanga wile o ko siasea o I whalolo. O kele whi shopping online. Na whainga iau. Ia o ke loele I o atu ia o tole mea fole le money transfer. Ngā lo wala mea lo karipa pe ku aska ku pe I mo le sell account o mo le account se pe ko pe fa. A le pe wala le mo le titi cho currency le langa le. A me umanga le valo I ku spa ia ka ke o ia. Toile ka kaula I tato atu. Na tutu ma fai mai. A ungi ka ko o mea ia. Se fe me kala fa finge se o iai. Ya, so fina ngalo I banga. Wa o mai amatu tambanga. De ke ngo fa ila lo I ai mga o mai alunga I o ile. I vanga la lunga I o I se ku pe vo ile va ka o se me. Yang al fa me se transfer mai anga kusa ka kem. Ya. Yang transfer sa ko la ile ile sa le lo so nanga na. E ele moto fa pe ale YFC, You for Christ. Anchor to the rock. Yeah. Key to the time. Yeah. Key to the time and anchor to the rock. Yeah. Anchor la ka ko le tu. Yeah. Ai kia ka ko le kai. Te su ya I ka ko kia ngai kai mi le wo ye. E fa pena la le mele. Tato ke siano. Tal tonu matatu fatu tua ile tua. Au se suia inga le fai tata. Suia inga langa kawanka ko kia ye. O ke o foi tangata ele ja pipi. Pen me tanta fai fai longa. Yo ke ngele loia, le mai falal. Yo ta yo le tua ngai, su ta yo le tua ngai. E limite le la tova ai mea. Mena le ina mai to nga tala fulele. A ngoto la le va sa mo fa fe mato. Ia. Vai na mo kanga ka mo kwa empty ale va ale kwa empty. Non fai mai tanga te they are degree holders. Ayoki ma fofo. Vai la ile fionga le parmia. O kalma maul vai. Me alofa le akua kai o samura yingi. Sa ole. Ma maor vai. Tangata vai. Na. Ele au kilo ia tu le pamalana ua limit ua ngata li loe o tu le. Ngata li lo fontoi, ngata le te vai fo tala no al fai pulele mai fale. O uma ua ngata ro nei lo. Mena le na mai la tu tala noa mai tau tuli a o le arse se o le tamaitaile. Etia.
Ua whaitau atu e Samoa. It's very limited mawhauwhaunga. La mai tulilanga isa, o le tangata o lai latu te langolangoina. E leo ba ai te lau te lenga. O le manuia o Samoa. Ia, sauno ia mo le. O le, ele whai ata tala ia tu nukuni tau te nofo. Yes. Mai mau pēna whapea ia Samoa. Yeah. Ngā sui mai la mo government, liliu umatangata e support le government le. Yeah. Ia Amerika, a sui, o sui mai whaitanga. Aini, okay loa, e kukusa leam Samoa le system Samoa. E sui ia le malo, ai tu mautangata. Whakwai loa o lau pāki lea, e kai me whai pāloka. A o lau ngaluenga marani ngol mea, e le suia sa ngaluenga i mele. A whai akwal marole o iengei. Ka o whir mele, ai whai mele. Mai ngā kuku mai la wala o kambao, o tuisi nawe maurun ko kua, ba isel mako Pacific Ministry, Pacific Ministry. A lema whatu, e lau Pacifica. E sio skamo William Sio. Suwa William Sio. Matante Pacifica lai kung o le palme. Ale lepa. E nga ku marka male sui. Nga ese ai le avu. Le fainga renga nga faimele leo tangata le tonu o le ministry le. E ba ese kupe. Ala tu maua tangata i la tunga wenga. Lai fainga wenga mol malo le nga ba ese mele. Le ai foi ese ka falonga ko fa pe. Me la le ngai. Le pule to tasi tanto tasi o me. Nga o ar kai me liliu oi. E liliu le malo ala fai mai ka kaya. Le langa le mo ke mulmulian makopos. Usa pole a kala al pos nga fai ma fasil pos ma. Ala la fa mai le langa mako kamale mo so ngi le male. Langa wa fai nga ola ko le malo. Fa ngalo ako Samoa. Ele wala to le malo le. Al watu lo. Samoa ako. Elise malo nga ska ko kasi elise malo nga le sungal pal ele palmia ma le ku al fast le al malo ato. Ya ulai tu lepa ole Paule me tau fo fa vitauli le ile terminate. Ole pay out mala bo CEO and ACEOs. Managers o ka kai lunga i top awal pole ke e o foi lai falo kusi ka uma ga HRPP ngal mai menga ave se uma pay off uma la ko ana per fenya le fai e mulpolanga lo sai le ateri o tulep ia ba no le o malam la marca mikia pay off ko kai mi ko koe le ko Ele fai sa o ale e mo i fai ta uso na talia ta tu langa de masani ai. Ai o lo ina o ke kalo ia i la uli mani to nga ke fa ngai ngal system ya. Ele ai semele ngai pe a fai ngalu ngai tangata ea. A o tangata nga ke muli ta ia fa to nunga le malo. Ta oli. Ele seme tanga ku wat nga kele ar si pai e masa sai ai me ka mula ile menga lenga ku mawalunga maki nge ku e sa orang system ile ba pe foi le ka ke kuli le ise vai le se pu ka usanga le it's almost 10 years now olan me le fe ngai man malo ka fulu aka ka fenga duangan malo ai anga waktu ale malo abatu tangata lango ina na malo anga fa apea kenge le kobang o se kenge nga ke lango ina le malo ele ai ala finga o kanga kangi o le lako kenge e lika out me kung i pengo e fa kanga fa mai fu afia me e mana na o le malo o ku fengo finga apa le lima ia la vai kanga kasaka ka ile ku o fengi kanga pale mie le ku ai ku me ku nga mafafonga ma kanga va i lo tanto nu i la wa ai le malo le ni le ota they learn a lot from the past i malo ki atu
la uli an malito ma le latu vanga uma o le latu calling neo mai manatu o tatu val awina e ola le atu nu ya tatu then do the best we can do lo o fain fala o ngai tangata ia io so le mena o te tiptilo tele ia u ale o ta ile mele ia e lo post nga bat e tūranga esele unique level independent o le central bank. A whapea o nei mati le tila tuto tasi. Then fire the governor. Fire. Fire, awat fefe, fai mea. Fire. E tu sape fai mai kala la wanga fai mai wama. Langa ili masangi sa mo. Ili masangi sa mo ko nga system lea. A le ale me mo mia tangata o tangata e solonga le le yenga wenga mana o mia le malo me wenga kilo e mo ya kele kala ya Amerika mo system Amerika ala nga tu mati e Amerika lo langi ato orang lang system le tulanga foi le tulanga i le otta ile mata tio tula fono le u tam feni lea o fai mai i latou e iai mele faalafi le malo e tusa o le fausia o le tulafono ia o kenei lola akogo e kaukau e isa ufinagalo po le ale mele fai mai le vaga o le mea o leu faalafi le malo tatou suʻesuʻe la i le tulaga lana ia afai o le kovaga lea e agaʻi ai le latou faamatalaga lea ae afai o le suiga le sui atu ai le malo ina ia le lei le malo. Yeah. Fela o mea e lua le au tilo e fai me o le faalafi e le malo e i mea e faalafi le malo. Ala ko kenya le ku mai lunga. Ele mvai faalafi le malo se mea la loi. Ala e lo o mamai ala ko kenya la. Me vai ngale ngaliki me o le IMF. Awe o mea mai alu la ko kenya la. Ah. O se mea le lei ala e fai atu le malo. E faale ngala vai lunga yo. Yeah. Langa ele o fia i le malo. Ele o fia anga lue mal malo. Ele taimi ana laua tuai ia le fionga il tumaita i sui palmia o le a veama minister. Le na fatau to. Ia. Vai le o lungo makaole. O ko vanga le. I sao. Ia la tatal noa la i vanga le. La tatal noa la i vanga le. O ai le ko vana i. Peo o mea i e sa o ko vana. Ia, ok. O le ko vana. O le to luo. Awelu. Awelu. O awelu Samuel. E brother-in-law. Mal fam singo. Oi male mingi ska fam singo ngalenga ye. O maliu. De o maliu. Ola awale. Ngalo ka ia. Pari. Ngakuria pari. Koruale. Sila la ye tu le pale mele. To lua o lua la yo. Brother-in-law ko lua le. Sau I me kau fangua me. Ya. Ya foi ngo foi la uri. I boa. Ya la uri. Ngo foi la uri ai ru. Le foi ngalenga me ngaleng kulienge ia pali. Onga ole ngafa ole male mapo ole ainga kau. Ina ia oto. Lenga ora e. Ai kulies ka male. Nga kuku mal malo le kumangi. Ya. Kama vai lo awelu mo ol PSC. Ya. No fo mai ngai ol PSC e nga ke faia kulanga. O mo meo ka fainga bengal malo. Ya. Vai vai ku fanga ko ingola uri. Ku fo ko ingola uri. Ime. Le lima kam pauleo o ko inga o le ilo awelu. Awelu. Vai la e le fainga ko ingol mele. Aulong fartual. Along fartual. Ole sila e ke ola aingo la uri le mo si o ngei ile mele ole trust le ole al malo le private trust le al malo le wingi
Le e fai e fangua ma. Le kau ke o su e kau fangua me. Oh. Le o ngofo ma. Kei uma le uri. Le o ngofo ma lunga kulanga. Me la nga lo ke finga o ko I tu le pa. Kakau. Nga pay out umakakangi. O ise umakakangi male. Ma kulanga mo lunga lan malo. Na kau ke fiu e finga o me ia. Yeah. Ya, o lea ua faa wa tutu umai le fa fonga fo le malo le o le tunu tatou ni fafo ise malenga fo ele fionga le palmia len fai mai fa mole fa ma mal sa tu sau Yeah. na o filme le o le amale o to fai o tale o laitu na ula lea fa o ma au tu le fionga le palmia o le amatou fai al melna a le me matou te mana o ila o te mana o ia uia e fai a ve se uma le uri Yeah. me se uma le uri Ah. fana la ia le o tatu loto tatu ne va ai tu ia o mela Yeah. sa o ma fa ma oni la tala le fai atu so o Mm. e silia ku me ka ke lo aku ngi Yeah. ilo mela ilo e tata la no fu samu Mali. o le me vola nga e ki nga ai loto diaspora Yeah. langa le au mai ai lunga I te penga vai langi le vai mai o ka ko le vesila ku diaspora e moti e langa vesila ku la nga ko ke le lo me nga ku puiga a le lo ko ma ku fa Leota o le winga o lautala le tu sama le tu alala le o mai pa mama le tatu a faila faile mele o le kafaya o mokanga kai e o ken ia la fa mama sa o la ka o sa wa kal ngolo se mele le ia I ku lo ai faila le ai ia le o le ai la e va pe vo e ka wai ma o ai o ka ko ma ka fusi u o fel mai ne mana ia la fa no no mai ile me fa ka ko fifilemu pe a le ma fai ona wa tutu me uma nei tu lepa o tata la no foi tonu I meia I ngaluenga ian malu ya e tonu na le tu poi meia langa foi e fai atu tatu tala ia ile me sa ole tate vai ati ai ngofo le olila ma bilo malanga la ia la ku pule ya o mai e lo malako sa poras ai mai o ko vai ya la le wingol ko kala nga fe mele amale langa la ku le ile pule se baba e me ia liki mai ile opse e ai ma se me sa o nga me ai ma se me ai sa wal fam kala nga sa wa ele ma fai nga fa pe mele opse o ia langa o ma wa ku kala le they stick with that and that's it le foi wa ta wole observa le ota le wa mer confirmation wa avese wa pule wa avese le la chene ale ka ke vai ko le o no winga le tingi le sengea me ka alo fa mo kingo mai e atia wa vese le sen na su e tu le fiti le e wa so teo ana su e lor ga kale nga pule wa ila le nga pule e ol far ko tasi malif oyo oivo santo so el nga vai fai se kala ale ai bloka ya fai mele que foi tu so o nga style ka kumaro ko nga style au or que ele foi kala ele foi que com uma ele fionga de parmia au ko fai mo ko mai fa pe a me tau fa to se ya tu le pa me la au wa uma kai Tawar ko ikaw fala lalo foi ai. Ngal me le o me fa pe mai yo le vai kala yo me mai ya. Awar se tier tai malu yo tai ta. O o martinho falo. O martinho tatu falo mi o kai me le. Ping sa o le ale me fai. Fale tonu CEO le pena fai atu. Le ai SL employee. Es el employer. E fa lo le employee, ile employer.
o le malo le employer o co-employees. Ko ke le ai pauan me fa mausali ni afo ni me o le paia avesi. Ia iai me mautino ai o le leilanga service kong. Vesi. Ele o nge tangata le awhanga runga le malos. Ke le tira wai wat kikeli ma me umwhapena. E ale fu siya nga kikeli e le whamaun. Nasa ku uman fono uman afalo atu watu to ina watu e fon feta laile avano. Luar to ina atu e ta amilo atu ina to e ta uole le o la ulima i Hong Kong. Ma le afo ma le fionga tupe ta saini alento e mai muli ai lunga. Ele saini ele se men saini ai Hong Kong. Wa mai o mo fa ku vesi o kanga. Por ko inga. Ki nga ngo o kemi e o ia fia men ka kala lengi fa maungi ngo ia mea. De foi a vakaku vai atu tu singa ale a isi mus pepa ia mal talamua. Na tau tino ta mai tai tu pe ele se fa mani. Ai van ko inga mkua o yo. Anga makua ko inga le pi o le makua o i foi. O chepe. Ia. Se tau sakia. Tau ua pai se le lo fangia kanga. E o ai sui o le chapipi. Kwa no fan ko inga. Ai tia. Le ngata le long service ai a mi o tau safi. Ai makua mama oi ke pe. Ai se pai le amo ingi mangi so le ko ale ko pula. Mo ka ko e makua mai ke pe. Balu supi. Fitu van ko wai va se fu. Ai vai kongoli. O fa tau tonga tu ina le se mata. Ese makiok. Fai kausa o ko inga yonga fonga ili ai. Nuia ia ile tu. Ai vai lele foko a barua e pe ko a fia so. Ai mo ia mo inga ia. Ka ke kalangola esa. Nanga ese le manga yo ko so man ko inga ko ka ule o le o dunga i tefo. I Hong Kong ko sai me na. La ko yo so me ko ka me o file mu. Ele ingi men ka sai ni Hong Kong. Sano ia. Ia pe o ta tala na foi. Walu sau e soro ko inga o le mea ka o koe wakau ai mai. Ina ia toi te tonu a tata ia na ia. Pesi mea na matoi e ufa no noia tu le pele toi. Le ala le sa o e alta la foi le. Wao a ko ar ko inga ia. Ia mafau fau o le sia wali i renga iai. Ia. E la teimil ni. Vai ai na o tu i foi lu. Il te muli ao le o la le alu tu la fono le o le wa va kuira bango yang ai ku i volunga laula wa fai mai lo ele ai ma se meo tu la fono le e ma tu ti tel tonu ia e ma tu te le tel ia ai ma tu te lo la e pasi tu la fono le o lai on mo me ko ku lunga malang kamale alwa kwa e kwa lo mar ko ingale ngoi ai le fai le fonga fitalai. O ai la lenga o? O ko inga malanga mo limongi. Really? Longa di, keni longa ke minga ufka ke ilo falong matu o pe me ile fionga le parmi. Po me falong o ta o le swafa o le fai pule o e foi o faleta. E la le ta o falato. Ai pe o sau no nga nam la uru nga falong matu family mai le ai le o Mana ia i ole mai ngal na. Ya. Oi nau ta toi lo ai. Po le ale umina i tonu i ole i tonu parliament. Ya. A fai e tele i suia se tu la fono, a fai e tele i fai se tu la fono. Par kai mai mau a ko ale nga i kong yo. Pea ngai ale ona fai atu tala. O mai a ia nai le lau ale fogu male. Male yung kaya o mingi skala. A wasu ye mingi skala ku la fungo.
Yeah. E piu e feika ele back down ai mai a. Ya ba vera tau na ola o mingiska. Ala ko ole mga ngove kong yo. Alo ale si oli ko vese me marko fi mingiska. Tasin na me matanga tulip. Yeah. Te oli lang ngove kong yo. Te o folle ele avo. Le sui palmia la o le sui ole taita ia le tuangai. Kau dia lang Sui palmia se ako umaramal ko. Ala ben ngove kong yo. Esel matangal na mea tu lepa. Pamifeo na taltonuina sa tangata wale ko kong yaoy. Ala mulmuli ya. Ala mulmuli ay. Afay ke ngofo ay se ngi me fa pe yaoy. No tenga mulmuli yo. Wale ko kong wing, wale ko kong wing o tatal. Pamay la fay may hiki keli ay ling fay. Se tulong sa mo. Me ko nga ka wale ay se tufa. Bakwa ile ayan ko fa mangiu ka nga ko ye lauri. Pai ko lungo. Le ko lu lengo. Ano ko ba kung ko e mai fongo a. Pai la el Mario el mele. Ti fali. Ile tu la fono le. Mal me la wo ye le. La u fa longo. Fa sa o mai ele el palmia. Fa sa o e anerosa ile ia le fionga le seitulo le fionga le maita ia sui palmi asa uma mayame ti vali role kulo lunga la kulo ma ewa kwalanga le koinga nga ko mer ko ine solo le ai wa fiu e uka kaia le ngovoi ai ewa ngalang koinga olo so le ko mai fai mai le pepelo ke le ya tu lepa ai pepelo pai la en memari au lo ko inga yang ufungufu ai kuli mai lo malang kamai kamalalia e fai le pelo pa mai lo le pelo lang kamale ya o va pe amba wa ia wo marka ko fuko pa umaron mel le nga mau yang lima mi ungele avo e nga mau i ma kwai mai vai ele pelo nga ai fai mai ai tu i foi lunga le mela le te fai atu Mol mel ka mai kiki le mafau po le a kausanga la ye a iu tatu lo kwa la kiki le ele se ka nga all life tutun o se fai nga ngu le all life tutun o se me yengi me fo ye yengi fa lo longa tutun wa ainga manu fa pena le se me baba ye mol mel ka mai ki vai le mafau la kiki kuku i fa lunga i al matu foi pule a fai o fonga mai mato fai pule la o fionga le li fai pule la to fa lima tu i fai lunga mato fai pule fai mai fa malulu atu le o fionga le fonga vitalai fa malulu atu fo i to si sila mai o mato fo o le ala vai mau tu la fono ko ya fai vai o lima ala oli kwai mo kwale ai yang fai ai Simbe o fafta ia ila wa ia tuile ila fionga ile in matofoi o fu mai o fu mumu e mongi a la ku ile pink and maroons ana mo fu mumu ya mai la ele mana yo melna tu ai foi nam lo ia tu sui vo ia mai o pal tu ai foi no ia foi le fa malurunga si ka ko ke bebe si ai lungo mea ai a lo me va pe lo ina tau tai sao e luka lo ia kaya o inga lai lo tau kai sao wai vai lai tau kai ka mai I like fo ko ku ngia fai ia kusol ai anga fa kai ko inga makua atia pe le pangaru ro pa isam olele mangu ko fe kusamo kero papastui isauro ko fai o par bio samo le ai masamo ko mga oi ko inga mo ngiar kala le vai le o ngana ia nga follow sa vai fai ia kala pala be mai ele su kusemo ile kala alo fai mai kala su de mai fala lo sa sili fo le accountant Sau sili foi le accounting.
E fia ngā kausang. E whaamatala mai nei upu ia. The real person. Ole. Lava upu ia whaamatala mai ia samu. Vaa o kangakangi. Ia wa aila o i le portiki ele lea sui o whala tem sam tau. Ia. Alua. Oi, ia lango foi ma failanga advice o i au whainga dunga ma. O mea ngā le a mingska o lo whea ngai ma CEO. O mingska whai at whaukuanga ma whai le a fo i le whaamaru si au i CEO sa maulu am kangaruanga. Ai sau siang kalwhai mai lang sau se vai la sau whai i ono whala. Ili koe ngā kiro koe entaironga ke whai se whaukuanga i o. O mea ngā pa ui mingska yanga i o. Ai o le mea silinga lea. Mea la i e ka ua mo mea o ka whemi kaulangi lea kama. Kua hoki e ko wha. Le aise ko wha lea kua iai. Ia whengi mea ua whailunga i o. Aua ko ke whewhe whai au ko whai. Mai mon whaolo a kau. E se mata ngā usu. E vai ka whan mea o matawina. Po elele ia koe kama i mingska ia ko oru. Ka po elele ia koe mai o vai ko lai kau lai tala noa mai lufi. Au vai ko e unu o pata Ryan. Kui mai whapea. Pingi sa o mai ia i le se mea whai koe fuet au whainga rongan maru. Po pero soli. Si vai ngei miska fou la iti kala vou whako a. Ale o aku mana malama le lipu. Si ka mai kala po e kama. Eo e. Ia, male, tu i voe lungo o fontoi. Le anku i voe lunga laule. Ele se kai au men. E kau mafo faule. Ole makua o akua i alfi. O koe kiki koe fai mai se kala lufi peve o langkala lenga fai. I koe inga lea e fa pena. Singa male ai pa solar kufa. Ok, e fia miskal ele fefe kalimela uma koi. E malama le tula fono e malama I metau fono. Pe vai ei kamai. Ele o ngi makua ele o ngi levanga ei. Le menga ka fio fiat ko inga ia ko kele o ngi skai nga ei ma kamai nga ei kongol palmengi so ia. Ai fo wo pe o ele fe au le ka milo solo ngalo maloloa ole avatu ai manatu le ke sau mo oi e au mai o le tu malo e umalle ya le si ia ma ko kamale nga ku yo falsa so aku runga kau kala mo kwale malama ele ngai wang fe meltala alto ina le si fongo o nga lele malama mingis kale Kuzalo ko ko fa ngai ko kengi lang ka ai mai o nga lele malama mingis kale lang kala le fai ia ole fai ngala le fa ya pingi mai lor ko so ya ole ngala ole mela nale na mo ta tu pa ngale na umat mo funtang ngai na umat le ai masesi si ma fo fa le si me man ia fo fola mai e parnia si ma tu le fai o mista ia le wai lalo o la vai to fa mista o si ma tu le fai so tala noa e refer mai le la tu tala i tala noa le mista o le ke mi io ele pe o ko kaini o mar ko kaini e kasiat kanga e ka fio ko muku a kasi kanga ka kala mo ko que po fo le ka fai ai o kala so le fetolo Paulo le vai ngai o ro te me fono fa pe atu ia papa stui ia o te me fai tatu sa nga ngutu mai mato mutu ia tu la tanga awani ma va se si ton